May oras labot Kapampangan. Chuta na naman king katamong Tagalugat series na patok nang kung guro no kasi kaninguro nan din niya ini kay pagagawa ni gumpisa tan kapitong pulot pitu dan na rin kay katamong Tagalugat series ini ingunan di kaulugan in kaulugan may batan niya keng kahulugan ini itang nilakuya mo itang age na wari la tamong age keng Kapampangan makanyan man mas manayon ng Kapampangan ng kahulugan kabaldugan ing tutuki inggil inggil may batan niya naman keng Tagalog hinggil leok nilakuya itang age making inggil ya so inggil mas manayon ng Kapampangan dikil o kaya tungkol ing maulit ini banyay ni karetang mga minuna tamong Tagalugan maulit mi pasibaywan Tagalugan yung maulit so yung mas manuyang Kapampangan mi pasibaywan tutuki kung baga Tagalog ini yung mas manuyang ng Kapampangan nungwari tungkod Tagalog ya yung mas manuyang ng Kapampangan tukod o gani pa mo kaya ni at muna pasalamat ko kang Louie keng tabe maragulya sa mo naman karin kaya katamong Tagalugan karing gagawaya namang video pagisan-misan dapat pasalamatan ko naman yung suporta sa rin gana-gana karing kaya katamong Gabalen pachiki-chay ni Sherry baka nito mas nakal na rin makayalbe at panay kong sasabyan di pang Kapampangan tamo para pareho tamong Kapampangan manong pache di pa Nagalog tamo para pareho tang Kapampangan din kaya katamong nga po din kaya katamong anak itala sana pa Nagalugan Kapampangan ang tala ang kanito dagul lang Kapampangan makanaan po tang niragul no rin itamo latana o kasi Tagalog la matayin kaya katamo nga mano na ita sa nagagawa nito o sige salamat pa si Bayo at Luid Tamongan.